daw tayo, iti na ito nga Sunday, September 11. So ba? Well, dara iti kanta nga kahit nga ibingay before nga dungag tayo iti minsay entitled Tibantay ti Kalbaryo. Supposed to be igurot ngam di Ilocano man ti share mi ka na kayo santo minton kantaan di jay igurot na. Sige. Tibantay ti Kalbaryo at dagit ang luabros ni Apo Jesu Cristo, iyanay ti sentro, tikus na ket na digos, iti darat ken ringan, awan tulos masul na, yung permitido sana, agyaman na, iti cross jay Kalbaryo. Nasuputi managpasul nga biyago, Apo Jesus palpalalo, di kaasin kenayat mo, kada kami nga awan serbina nga tao. Ayunay tangaringan nga inkaro ni Jesus, si iti corona na, tinuyong dati bakrang na, saan na ta nagreklamo, pasulin paawin tayo, iso na di mang batay, iso na patay, agyaman na, iti cross jay Kalbaryo. Nasuputi managbasol nga biyago. Amen. Apo Jesus palpalalo, ikaasin kenayat mo, kada kami nga awan serbina nga tao. Pergi nga kakamasin, tiyan ka naglabasan, ng tanda nga maawatan, pasuni binayadam, nilukatan ay niwangan, nang kami umunagan, langit nga kanangatuan, langit nga kasasangkuan, agyaman na iti cross jay Kalbaryo. Nasuputi managpasul nga biyago, Apo Jesus palpalalo, ikaasin kenayat mo, kada kami nga awan serbina nga tao. Kumisang kayo 30 sansa. Perdi nga nakaasin, diyan ka naglabasan, ng tapla nga maawatan, pasuni binayadam, nilupatan kay diwangan, nang kami umunagan, langit nga kanangatuan, langit nga kasasangkuan, agyaman na iti cross jay Kalbaryo. Amen. Nasuputi managpasul nga biyago, Apo Jesus palpalalo, ikaasin kenayat mo, kada kami nga awan serbina nga tao. Kantahan ti amin di chorus na kao, agyaman na iti cross jay Kalbaryo. Nasuputi managpasul nga biyago, Apo Jesus palpalalo, ikaasin kenayat mo, kada kami nga awan serbina nga tao. Apo Jesus palpalalo, ikaasin
Amen. Giyaman tayo. Daragay kanta nga ipitad niya po Diyos. Mabaling tayo nga ususaran. Nga sumublimat lael nga pamadayaw sen pana. Let us pray. Father, we thank you. Tira ito yung agsapa. Tin kami panagtuloy. Na panangidaydayaw ken ka itimat paset. Ti panagdengeg mi. Tarag ito yung sasoom. Tagay niya po nga sapay kadi. Na panakaawat, iti umay, iti bawat maysa. Kastamat nga marupatan. Dagiti puspuso mi. Iti kinapudno. Dagito yung sasoom. Respetuan da kalaunay. Rukbag kami apo. Asking for your grace, asking for your mercy. Tapno da ito yung kampanagadal, saan lang nga kadagito at dato'y gimungan, kundi katuray kadagito yung agbibuya ako para buram da kami ang amin, iti da ito yung mensahe ng kamawatan, iti da ito yung agundaway. Tulungan ti adipan mo, Diyos mo sarem, iti kinatatao na ako, kaya usarem lang ta ko may suna, pabalin nga, panakangiwap mo nga rumuran dagito yung sasoom na may basarlaan iti kinapudno iti Biblia o Dios. At submitar kami ken ka in Jesus name. Amen. Ada iti naisagana nga mensahe inikap iti title na iti Together with Christ. Saan nga together in Christ? Nudikat Together with Christ. Apay nga together with Christ when daytoy nga mensahe kat tapno kastakat ma-appreciate tayo dijay ma-appreciate tayo di journey tayo kani Kristo manipod ijay cross ingana ijay resurrection na agraman iti glorification to nga umay para kada tayo for the body of Jesus Christ. Kastamat pa'y nga tatlo kastaket dahito nga minsay agpaay nga para iti body of Christ nga mga maawatan tayo nga babaenlaan iti parabor ken iti pamati nga mang-qualify kada tayo para iti daytoy with Christ. Ano ti question kat kasano tayo nga maadda wenno maabot daytoy nga title nga Together with Christ. Kaano tayo nga agbalin nga maawagan nga together with Christ. And mo tayo amin nga babaan iti parabor ken iti pamati. For it is by grace you have been saved through what? Faith. So nga di parabor niya po Diyos kada tayo nga iso nga pinati tayo, ijay tayo nga naisalakan, ijay tayo nga nakipagmaymaysa ken ni Apo Hesus Kristo. Nala tayo? So dayta iti tartarayan dayto nga title na. Kastamat nga daytoy body of Christ, no daytoy nga mensahe together with Christ. Di pan nakipagmaymaysa tayo kani Kristo, masapol nga ammo tayo nga daytoy kat rumangrangay. Saan nga deteriorate? Saan nga kumakapoy? No di kat progressive isuna. Adda iti progression na, adda iti panagmature na. Nala? Dahil together with Christ, the relationship tayo nga nakipagmaymay sa kan Kristo Jesus, kept increasing, maturing, and progressing. Hallelujah! So, kasano tayo nga nakipagmaymay sa, ay natin tayo nakipagmaymaysaan. Kasano tayo nga nakipagmaymay sa, dageda iti sa lutsod nga tayo adresan. Katadda iti sangapulo nga ada iti sangapulo nga puntos nga ipresentar ko kada kayo medyo atidog siguro iso nga panunutan ngem anusan niyo nga ag-take note isurat yo no anya dagay bersikulo tapno iso dayta iti reviewan niyo no agaw-awid kayo. Okay? Number 1. Una iti Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So number 1, kasano tayo nga nagbalin nga mawagan nga together with Christ. Number 1 is, we are crucified with
Christ. Kadua tayo ni Kristo, ay kadua ni Kristo na tayo nga nailan sa ijay cross. Maraydayaw ti Apo. Amen. Amen. Kastamet iti Romans chapter 6 verse 6. Knowing this, that our old man is crucified with him. Romans chapter 6 verse 6. Na ilansa tayo kani Kristo. So uray no awan tayo ijay, uray no awan tayo ijay senaryo 2,000 years ago nang nailansa ni Kristo ijay Jerusalem. Uray no awan tayo ijay by faith, no patyon tayo. Di inaramid na ijay cross, na iraman tayo, kaduwa tayo ni Kristo, nga nailan sa gayam ijay. So nga diyan ang kunaan ni Apostle Paul, I am crucified with Christ. So mauray kada tayo, we can say also that we are crucified with Christ. Amen. Amen? Amen. So together with His crucifixion. The word nga, the title tayo, together with Christ. How? We are together with His crucifixion. In His crucifixion, at datayo ijay, lupinati tayo di inaramid na nga diyan. Maraydayaw ti Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Number 2, 2 Timothy chapter 2 verse 11. Tulungan naman pakibasa tayo. It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. Okay, for if we be dead with Him, we shall also live with Him. Romans chapter 5 verse 10 kunana, Romans 5:10, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Nai-reconcile tayo iti Dios, babaen iti ipupusay ken ipapatay ni Apo Hesukristo. In pakaawat na iti next chapter 6 verse 8 iti Romans kunana, now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Amen. Nala? Amen. So nung na-crucify tayo with Christ, next is we are dead with Christ. Get tayo? Nung nakadwa tayo nga nailansa ni Kristo in the cross, nairaman tayo magkaya mga natay kani Kristo. Ay natay tayo ba? Yes, because of basol. For the wages of sin is death. Wapay nga gapo nga natay ni Apo Kristo is because of our sin. That's the price of our sin. Natay isuna, isungay di natay isuna ka nag-ungar, inabak na tipatay. So amin nga basol tayo, we can overcome that death through and by the Lord Jesus Christ. Ta isuna tinag-ungar, kat pinarmek na itipatay. Nanagaro dito 1 Corinthians chapter 15 verse 26 nga the last enemy to be conquered, kakawan sa balin no saan nga iti death. Inabak na di patay, kat datayo nga nagpamati ka ni Apo Diyos, na iraman tayo di papatay na. Hallelujah. Kasla nga nagrigat nga panunutan nga, kasla nga mabalin nga pagragsakan tayo, ti ipupusay ni Apo Jesus, kasla na alas. Yeah. Naalas nga kagragsak nga dati natay gapukin ka. But that is the good news. Dahil tati purpose no ano apay. We need to accept nga di jay reason no apay nga inmay ni Apo Jesus Kristo dito. Saan nga inmay tapno agaramit ti drama saan? Hindi kat inmay tapno kastakat subbutin na datayo. Ipupusay tayo, ipapatay tayo nga diay. Colossians chapter 2 verse 13. Pakibasa. And you being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Okay? And you being dead in your sins. Natay kayo, tibas basol yung naramid na. He hath quickened together with him. He hath made us alive. Quicken is made us alive. Pinagbiag naman nanda tayo. So nga natay tayo kan Kristo, na i-crucify tayo kan Kristo, na nakipatay tayo kan Kristo, na iraman tayo di papatay ni Kristo. And then Colossians chapter 2 verse 20. Basa yun. Wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to
to ordinances. Kaya't nung natay kayo garod ka ni Kristo, kapay pailaan garodan nga kayo pailaan padpadayawan or ang kayo palang araramidan iti kayat dito nga lubong. But the point there is that dito nga natay tayo ka ni Kristo. Number 1, crucified with Christ. Number 2, dead with Christ. Died with Christ or dead with Christ. So we are together with His death. That's number 2. Number 3, Colossians chapter 2 verse 12. Colossians chapter 2 verse 12. Basa. Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. Okay, we are buried with Him in where? Baptism. Sa kali? Nairaman tayo nga naipunpun iti bautisar. Buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through the faith of the operation of God, who hath raised Him from the dead. Dahil Colossians chapter 2 verse 12, ket awan iti element of water ditoy. So you cannot use this as a verse for the water baptism because there's no water. Di bagbagan ito yung baptism kat di ipapatay niya po Yesu Kristo. Isa ba? Dahil may isang nakita nga nag-post. Dati nakita nga nag-post piman iti water baptism dakat dahito iti may isang verse nga inusarda for our information. This is not water baptism. This is a death baptism by the Lord Jesus Christ. Romans chapter 6 verse 3 and 4 parihas daytoy nga maususar daytoy para to water baptism, but I want to tell you nga there's no element of water. Basahan ti yung gusto daytang verse, makita yung awan ti elemento iti danom dita, no di ket elemento dita di ipapatay kani pupusay ni Apo Jesu Kristo. Santo yung masukatan ti danom di naramid ni Kristo may papatay na. Know ye not that so many of us as were baptized into water? We know Jesus Christ. Into Jesus Christ. Yeah. Saan mo may sukat dahi nga danum ka ni Jesus Christ na bautisaran kayo? For as many of you, of us as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Tinabautisaran tayo kat di ipapatay ni Apo Yesu Kristo. Saan nga danum? Very clear dito yung verse. Nung dito dati nususar midi, na mga ipagpakaawat ti water baptism anyangay piman kat kurang ti panag-adal idi. Manya tinaibaga idi kat yes bawawaw. Ngam nubasaan tayo di kontekst iti bersikulo, awan ti danum nga madakdakamat dita. Ngam na ipapati yung pailaan at mabalin nga usaran tayo dahito iti water baptism ay katadda kada kayo dahita. But I will never use this verse for water baptism. Gapuanan ta, ikikam iti awino, ikikam iti lukay na, di nadagsan ngay naramid ni Kristo yung cross. Suksukatam iti nalukay launay nga danum, di sakripisyo ni Kristo yung cross. Na natayan na para kada tayo mami. Isukat mo ti danum ija cross, isukat mo ti danum ija dara. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Tinabautisaran tayo kat di ipapatay ni Apo Jesus saan nga danum. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. May hindi nga ron, isuwa ko na kada kayo nga ingatok tima kay stand corrected. Iarig iti na mahilig tayo kami ni Diti, iarig tayo, arig na katkastoy. Saan? Anyati ko natin verse. Saan nga arig na? Wala na to'y nga, idikat, explanation idikat, no itanap mo di tao di danom, isukano nga na ipunpun. Idi ngumato di danom, isukano di ati panag-ungar na. Lukatan tayo di verse tayo. Lukatan nyo di Biblia yung makita yung tikinapudno na. There's no water dito yung ibagbagana. Di patay ni Apo Jesus ti ibagbagana dito yung kakabsat.
Santo yung may sukat ti danum. Santo, saan nga naitanag ni Apo Jesus? Naisyook isuna di kuiba. Saan nga palubog? Nudikat pa niya din. Nyawag na diya ilukan mo, Kevin. Patulak. Pa niya din. Awag na. Pababa. Sa mahilig kami ti pastor ti arig na gaputi kurang ti panag-adal isungan niya ngay piman. Some of them, okay? That like as Christ was raised up from the dead, di patay ti bagbagana, saan nga di danum? By the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. So that you that was buried with Christ. Amen. So, we are crucified with Christ, dead with Christ, buried with Christ. Inaipunpun ni Kristo na ipunpun tayong matenan maraydayaw ti Diyos. Hallelujah! Kasano nga di ay maming pito, maming talo, maming duwa nga mabautisaran. Ti danum. Na? Explain to me. Hanata ko na naman in Acts chapter 19 nga binautisaran manan ni Apostle Paul, dagiti na binautisaran ni John the Baptist. Basahan tayo ti context ng mga study dyan, at numawatan tayo. Isang saludsudin na dita, kat naawat daba di Holy Spirit. As we know, ang babautisar ni John the Baptist, iti repentance without name. Nagbautisar ni Peter, kat aday tinagan ni Apo. Handa pa nga inusar, di nagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Okay? Anya ba iti manuba nga naming anuba nga daras nga nabautisaran ni Apo Jesus? Diyan ti saludsod, sama rin. Naming anuba nga daras nga nabautisaran ni Apo Jesus? Saan ka rin nga naming talo? Iti Matthew chapter 3, kat nabautisaran ni Sunay Jay ti Danom, saan ka rin? Numanya ti purpose, di ba ti purpose iti bautisar ni John the Baptist kat repentance? Kat nagbautisar ni Apo Jesus, adi pa adabasol garon ni Apo Jesus? Awan. Sabali ti bautisar ni Apo Jesus, kunana ije nga permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. So nung natin nga agpabautisar tayo matata, nagpabautisar ni Apo Jesus, ti saludsod, adaba ti fulfill them? Do you have something to fulfill? Kuna ni Apo Jesus in Matthew chapter 5 verse 17 and verse 18, I came not to destroy the law, but to fulfill the law. So kasapulan nga undergo isuna to water baptism to fulfill the law. So nga nagbautisar isuna, that's the special, that's the may isa nga klase nga bautisar dayta, nga bautisar ni Apo Jesus. Awanan ti sabali nga kadwana. At bautisar na is unto righteousness. At bautisar ni John is unto repentance. Parehas na Peter. Ngayon, haan nga in-acknowledge ni Apo Jesus nga bautisar na ni Jay Danum? Amoy in-acknowledge na? Matthew chapter 21 verse 22 and 23. Niya in-acknowledge ni Apo Jesus nga baptism na. Is it the water? No. Is it the Holy Spirit? No. Anya nga kuna natin Matthew chapter 21 verse 22 and 23, pakibasa tayo. And all things whatsoever ye shall ask in my 20. Sorry. Chapter 21 verse 22. So there? Yes. 20. Chapter 20. And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on the right hand, and the other on the left, in thy kingdom. Okay, tuloy. But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask.
Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able. 20. Next. And he said unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with. But to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. Okay, nubasaan tayo nga verse. Ti in-acknowledge ni Apo Jesus, di ba kunanata na kunagamin ni Mother James kani John, nga Apo Jesus, laglagi pong kumaragit ang anak ko, nga nagdakan to ni the kingdom, kat ti makanawan mo kumakan makanigit, kat dagito nga duwang anak ko. Kat kuna ni Apo Jesus kanakwada, ijay babae, ni inada, ang mga muti daw dawatin. Are you able to drink the cup that I shall drink of? Kaya na ba nga inuman, di ako pa nga inuman? That is the sufferings. And to be baptized with the baptism that I am baptized with, kaya na ba nga mabautisaran, itipan na kabautisar ko? Di ba nabautisaran ng tidanong? Iso ba? Nalpas nga nabautisaran ni Apo Jesus itidanong. Nung apay nga kunan na to'y, kaya na ba nga mabautisaran, iti pakabautisarak? Pertaining, iti papatay na. So kunan na yung Luke chapter 12 verse 50, But I have the baptism to be baptized with, and now I Satan till it be accomplished. but I have a baptism to be baptized with. Ada iti ada iti bautisar nga iso nga pakabautisara kalpasan. Nalpasan nga nabautisaran iso na ti danong. Nang apay nga saan nga dagitoy da iti ma-emphasize during iti baptism messages. Apay nga kanayon nga ti maibukaw kat ti baptism iti danom. Iti baptism nga in-acknowledge ni Apo Jesus nga baptism na kat diya ipapatay na. Kat ijay ti identity tayo. Isuday ti sarsaritaan iti Romans chapter 6, Colossians chapter 2, amin nga baptism iti book iti Ephesians. Awan sa bali nga sarsaritaan nga baptism dita, no saan nga di baptism nga ipapatay ni Apo Kristo. So saan nga amin nga baptism ti Biblia kat danom. Tauray ti baptism ni Apo Kristo, di ipapatay na mawagan nga baptism. Kahit kung ay pakawag tala kayo nga dahil 14 nga klaseng baptism iti Biblia manipod Old Ingan at New Testament. Kung saan nga tatati pang-adalan tayo, may ito ti tiyempo. Inyat adal kung kada kayo nga nadrumad to eh. Manyarag iti 14 sa nga pulo at upat nga klase iti baptism. Kat may sa iti baptism tayo. Okay? I have baptism to be baptized with. Hanpalangan na bautisaran ni sunat to eh. Yung mga ibagbagaan. Hanpalangan na pang ijay baptism ay ibagbagaan na nga rito eh. Which is dijay ipapatay na. Hallelujah. Kaya't nusublian tayo di Romans chapter 6, tinairamanan tayo nga baptism saan nga diya danum, nudikat diya natayan na. Hallelujah. Suday tayo iti usto nga baptism. So nga kuna ni Apostle Paul iti 1 Corinthians chapter 1 verse 17 nga sa anak nga inbaon ni Kristo nga mangbautisar. No talaga ko mga importante iti bautisar iti danum. Apay ngayon baga ni Apostle Paul, ngayon baga ni Apo Dios kan kuana sa andak nga inbaon ni Kristo nga mangbautisar. Okay? Hallelujah. So that's number 3. We are buried with Christ in baptism. Yang baptism is death. Number 4. Romans chapter 6 verse 5. Basa? For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Hallelujah. Kasano tayo nga natay nga rod. For if we have been planted together in the likeness of his death, no nairaman tayo nga naimula, ija ipapatay na.
Kastamat nga rod, iti panag-ungar na. Glory to God. Additional text tayo ti Colossians chapter 2, verse 12 to 13. Basa. Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all your trespasses. Glory to God. Amen. So, dito ay napagkitaan tayo nga iti number 1, kat what? Crucified? Wait. Number 1 is? Crucified with Christ. Number 2 is? Dead with Christ. Number 3 is? Buried with Christ. And number 4, risen with Christ. Hallelujah! Ang kanina nag-met nga together with Christ, nag-met nga journey, that we are risen with Christ. Nakipag-ungar tayo kan Kristo. Nakipag-ungar tayo ba? Natay tayo ba? Yes, natay tayo ti basol. Kita ang ti Colossians chapter 3 verse 1. Kanayon ti mo surrender ito nga verse. If ye then be risen with Christ, Okay, dyan tayo pa. If ye then be risen with Christ. Nung nag-ungar kayo kan Kristo. Pa nag-ungar tayo kan Kristo? Yes. Awan tayo, hindi nag-ungar ni Kristo yung Jerusalem. Saan ka rin? Ada kayo ba? 2,000 years ago? Awan. Nung apay, nung mabalin tayo ngay baga nga, we are risen with Christ because we died in our sin. Binayaran ni Kristo na ibasol tayo. Hindi nagpamati tayo ka ni Kristo na iraman tayo di iungar na, so we are risen with Christ. Glory to God. Dahil tati position tayo nga nagpintas. Amen? Okay. Mapantayo iti number 5. Colossians chapter 3 verse 3 matlaan. Basa? for ye are dead, and your life is hid with Christ. Amen. So datayo nga nalpas nga nag-unga, nalpas nga nailansa, nalpas nga nyariay, natay, naipunpun pa natay, ka naipunpun, then nag-ungar, sangari? Amen. So nung nag-ungar tayo tata, anyangay karunan, our life is hid with Christ. Tibiyag tayo tata, adaan nga naidulin ka ni Kristo, glory to God. So nga tibiyag mo, urehan mo nga idulin, naidulin ka ni Kristo. Nalaka nga tanga agdulin ni Christian Piman. Narigat. Narigat nga agdulin ni Christian. But our life is hid with Christ. Naidulin ka ni Kristo in God. Nagpintas ni term na to eh. For we are dead and your life is hid with Christ in God. Amen. So nga di biyag tayo nakadulinan kan Kristo ay na ni Kristo seated at the right hand of the Father right now. So positionally, adda tayo ijalangit. Physically, adda tayo tuy. So nga numatay tayo, awan problema, langit nga dagos, di pa panan tayo. So, dahita di first part na. The second part, that number 6 hingga na number 10, anyan nga ro tiramidon tayo. If our life was hidden with Christ in God, nalpas tayo nga na-crucify, nalpas tayo nga natay, ay naipunpun, natay, nag-ungar, naidulinan kan Kristo. Anyangay nga rudan, hayahay? No, number 6. 2 Timothy chapter 2 verse 11. Ito yung number 6 tayo, 2 Timothy chapter 2 verse 11, basa. It is a faithful saying, if we be dead with him, we shall also live with him. Amen. So, we shall also live with Him. Presently, agbyag tayong arudan kumaka ni Kristo. Additional verses tayo dito ha.
1 Thessalonians chapter 5 verse 10 and 2 Corinthians 13 verse 4, then Romans chapter 6 verse 8. Dublihan tayo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 10, 2 Corinthians 13 verse 4, and then Romans chapter 6 verse 8. So we should live, we shall also live with Him. Ay si bibiyag niya po Jesus tata? Winunatay. Si bibiyag, sakri? Amen. So no si bibiyag isuna, agbiag tayo magkan Kristo. Amen. So whatever we do in words or in deed, do it all for the glory of God, giving thanks to God the Father through our Lord Jesus Christ. So we live with Him. Number 7, Romans chapter 8, verse 17. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may also be glorified together. Medyo nasakit nga din gan, but we need to suffer with Him. Suffer. We live with Him, we suffer with Him. Ay so ba? Amen. Kasanong ag-suffer ka? Suffer adi, tanong kapi man niya, kunakta ni Pastor Clifford, yung kasdi, yung kadjay, ako pa'y pa balon ko nga pamasahin na. So ba? Mga sama-sabapi man niya, awan tiya, no. Suffering adi diya eh. So man, di ba? Pang kami biyahe ng bigat, kasti-kasti. Suffering mag-anga, basta mo lablabasan ti snack house, ngawan ti magipaigid ang basit mo niya. Saka nagpulot. Okay, we need to suffer. Philippians 1:29. For unto you it is given in the behalf of Christ, Not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Yes. You preach the grace of God, uyawenda ka. Sino ti mang uyaw king ka, dagiti ka kaduang manamati. Noy kasabam iti baptism ti danom, awan mang uyaw king ka. Noy kasabam iti death baptism, uyawenda ka. Dahil ti panag-suffer for Christ's sake. Manusan tayo. So ba? Kat nung may close na kalsada ta kata panagpapag na ay katag hanot nga suffering di practice exercise. Exercise. Yeah. Philippians chapter 3 verse 10. That I may know Him and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Tanyo ka di no basbasa ang data nga verse kaslangay nga balinsuk di panunot ni Paul. Apay nga balinsuk di Philippians 3:10. Apay nga kaslang baliktad di panunot ni Paul. Una ta, di ba, no, kahit mo nga mamuan di tao, kahit mo nga mamuan, ayo, di ba, anya inadal na, anya iniskwila na, mga hektaryat dagana, inatbalay da, di ba niya? So ba? Wino sa, ngam dito, ni Apostle Paul, kahit na nga mamuan pa ni Kristo, that I may know Him in the power of His resurrection. Kasano ba nga nag-resurrect? Yeah? And then, the fellowship of His suffering. Kahit na nga maki-fellowship, ijay, suffering ni Kristo. So nga ito yung mas daaw, nga pa nga binao-baot ay sunati manong naming daras nga naming 40 nga baot, minus 1, 39. Naming ano nga nabaot, naming ano nga nabato. Naming ano nga rangtaan na mamatay. Kung na ko mga uston, anya nga dito nga impatrabaho mga po Diyos. Yeah? Mapanginan ano sana, gapuanan ta kayat na gayam nga maki-fellowship in the suffering ni Kristo. Ay kayat yun diay, nga ta. Ay tuan. Dalang tibasit kat. So, diay ti kayat na to fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. Kayat na tayo nga maipada ko ba diay papatay ni Kristo. Ayun.
Kaya't nga ipapatay ti tao, pati kung maturog da, matay daw, inusamuhat nga nasayat kung mga ipapatay, di ba niya? Hindi kaya't nga Apostle Paul, pati kasla niya, ipapatay ni Kristo. Ano siya kamang panunod kat, ayo, kasla sobra-sobra mo. Ngayon, isunay ta, di kaya't na. No wonder nga, in persecution or in victory or anyaman ditada, kaya ni Apostle Paul nga mangsangon. Because naawatan na everything na inaramin niya po Yesu Kristo, kat inaramin na para iti body of Christ. Glory to God. Number 8, 2 Timothy chapter 2, verse 11 and 12. 2 Timothy chapter 2, verse 11 and 12. Go. It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. Automatic, data. Yeah? If we deny, di kapilitan may deny tayo. Si kamo lamang i-deny. It's not the Lord. Your action will be the one to deny you. Then, the faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. Di ba? Nung natay tayo kan Kristo, then agbiag tayo kan Kristo. If we suffer, then we shall also reign with him. Siguro nga makipagtugaw tayo, adda tayo kan Kristo, tata. Hallelujah. Adda tayo kan ni Kristo. So ay naman tayo yan na adda tayo ijay because our life was hidden with Christ. So that's number 8. Reign with him. Hana nga inikan na tayo ti trono na because we are the body of Christ. Lukasanod ay paragtugaw na adda tayo ijay. Because our life was hidden with Christ in God. Number 9. Ephesians 2:6. Ephesians 2:6 basa. And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Agasum ngayon. Agasum this nga blessing. Di ba? We are seated with Christ. We are seated with Christ. Maragregsak mo dahil takatugaw mo. No, katugaw tayo ni Kristo. Ephesians 1:20. Basa yan. Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places. So, ano niya po Jesus, kataday sunay ti heavenly places, then, dato yun siya. Because our life was hidden with Christ in God. Colossians, nabasa ito tayo. Inayon nyo ta text here, Colossians chapter 3, verse 1 to 3. The last one. Let's go, Colossians 3, verse 3 and 4. Colossians chapter 3, verse 3 and 4. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Hallelujah. Amen. Appear. Reign with him, seated with Christ, we will appear with him in glory. So we will appear with him, with Christ in glory. Amen. Pasanungag parang isuna, makiparang tayo. Ayun, hallelujah. Amen. Dayta iti journey tayo kaniya po Yesu Kristo. Nasaan tayo ng isuksukat? 1 Thessalonians chapter 4, verse 14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. So, do you believe that Jesus died and rose again? Amen. Ay mamati tayo nga niya po Jesus kat natay kat nakungar. Amen. Then nupatsyan tayo, that is the gospel. Mamati tayo nga roon nga God will bring with him. Da tayo nga nagpamati dita, God will bring with him. If God will appear, if Jesus will appear in His glory, kadwa na si Kakan, kadwa na. Amen. Amen. Diba kararagsak ng journey? Amen.
Mas basag kami dito one time. Mas basag ka like na no napansin niyo dahil yung text ko kana kayo nga in-emphasize ko diya with Christ. Napansin niyo ang text ko nga diya. Yeah, jingal daw yung may nga with Christ, with Christ. Ibiniro ko the word with Christ, nakita nga, dito man the journey. Thank God for giving us the messages nga kapastoy. Kung makita tayo nga, kita tayo di 5, inaramin niya po Yesu Cristo. Dito yung 5, challenge para tayo. Amen. We walk with Christ, we live with Christ. So ba? The near future, if Christ will appear, in His glory, we will appear with Him. Dayo niya po Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Kanta tayo man. Tuwan na kanta tayo. Di lang ti kasama. Hang nga ti doon. Di lang. Kanta tayo man hindi ay kanta tayo tatay. Maraydayo niya po Diyos. Kara kayo magbubuya. Sapay kumata dahil tinaawatan tayo. Ya, ijay minsay ngantay na dinggan. Kaya kantaan tayo man ito, kanta nga rito, tapno may kabisado tayo. Hallelujah. Ito. Bantay pi Kalbaryo. Yan. Di balik at kanta ito di ay igurot na. Itsimpo na. Ibantay di Kalbaryo at dakita
ipahay mo para kami. Salamat o Diyos that our journey together with Christ kat adang na ilatag. Nakita mi Apo nga nailansa kami di cross. Nakita mi nga natay kami kan Kristo, naipunpun kami di baptism unto His death. Nakita mi o Diyos nga nakipag-ungar kami kani Apo Yesu Kristo. And the challenge nga naited ka kami Apo that we will live with Christ, we will walk with Christ. Taumay to teaching po Diyos nga if we are going to appear, we'll join Him to appear also, God. And that we will have fellowship with Him in suffering. Nyaman na testing, nyaman panubog ng kamdaliya sa atin ibibiyag. Ituloy milatang agserbi kay kasang kaming agibat babayan di parabor kang tulong mo. O Diyos, na ito'y nagbiag mi nga nabatbati paay ng agserbilan ken ka. Mangiwaragawag iti minsay ti parabor. Na isuday tatin kam na kay salakanan. Aming respeto, aming pamadayo kukuha mo Diyos. In Jesus' name. Amen. Thank you.